ole tuntuma chuan open letter to TBC Lalvenchhunga MLA advisor to chief minister ti thu kan ngai thlanga chumi ma chuan thalaka kan ti lan thu hi ilo ngai thlale photangu hei hi nimin lama thil thleng ani e chief minister finance TBC Lalvenchhunga MLA chuan CSS na thawk anda nge thelo chan soin hruai tu te thu soi oi zir turin an party mi te cha TBC Lalvenchhunga chuan CSS na thawk anda nge lo chan soin danin arem ti lo wangani dan hi kan za turani ya diktaka ro kan rel theinan kan hoingam turani ole abak zel chu chiar zom to lo maila voilama CSS noi thok ten lungoi lo na lan tira an video toy te te ilo thlir lokang dan lavalak an ni awangin kan tinget thei lo min ti tu te hian dan lavalakin kan ti zong zong sarkar na a report kan thelu zong zong te sirna ko nga niye mo in kol na ko nga niye mo doktorin Asia zong zong te hi an pomani si chuan enga nge ke ni dan lavalak min ti fo dan lavalak kan ni chuan min ban theyalom le min ban ro se BLO te election duty chi sang te thing tlang mun tinami te hi eng tingen chi ang dan lavala kan ni love dan Hnuaia vek la kan ni vaini ayatu ma dan lavala kai ngai suang u dan Hnuaia mi ni lo te dan pona mi te pung khom an en kol na tur dan ang min puan na tu na hian criminals kan ni lo zirtir tu te office thok te doctor te nurse te chi sang kan ni chuwangin kan force te pa nei min riat sak ro u in chung te in u naw te lo en kol thin tu andam lova zan lai po an kai tho thin te kha kan ni hi in lam la deva klema remote area deu motor kong pui nu mina then pak lova in fa te in tu te in chung te zirti thin tu kha ke mani kan nia sin chung kan zirtir chua zong te chu Mizoram Board of School Education Hnuaia hian pom ve kan ni enga te dan lo min la ti chal vonia hian dan Hnuaia leng in ni min ti ve to te se apania na chuan dan kan chelek don ani chuan enga tinge huna po kan pun khom na tur muna hian peaceful demonstration nei thei tura kan in ngai lai kan nei thei lo khat zirtir turual hian tiang lekin sarkar le ram thil hi ati chelawang doctor le nurse le health worker rual hian an mani thona man ro sarkar thil hi pakhat man ti chedon lo chutiang ani lai chuan miswal berhem na angin tual that ru pong suan jing te an vo theyang a vuak thei tura min da hi kalaya na ho u naw te u ingai tua teng u nurse mi tam tak an lo nget to a health worker poi mi som kwa pathum chuang an lo da nget to ni chumi ni laya tuna taka dan lo anga lak in ni ati nge thei in ni lo ani min ti hi amak katia chu kan zawain mak kan ti em awangin voin ni a hianin
kan lo pung khom po ni in ka siya ana kan titang le in ka siya ani achan chu keimani ang chia CSS Hnuaia mi te nurse le health worker te po an ting het to chumi ani laya vo in ni mi te ho dan lo ang ala ka ti nge thei lo kan ni ta hi eng hi nge sarkar hianin ati diklo ti zo ka hi voinia hian anin ngai toilet apoi mol he in ka sia chuan chumi pialama chuanin mani loka khani china khan I an soi to kan CSS regularization scheme mang ngein employee le MRT an tingeta CSS scheme in an tinget theya keini CSS bite min tinget le thei si lo lai te hi thil mak le thil na chu ani in ka sia khalai te kha kan soi lang ve tu lai ta kan ni keini NEUM te hi member za somli vel kan ni kan zinga hianin kumsom ni chuang thok kumsom ni panga chuang thok to te po department danga inom ang book khan kan ve chuwang chuanin he thila hianin atop thenga kan president in minshil danagin atop thenga kal kan tuma kan zam ngai don lova achan chu mani dik na le mani chan vo po phut ngam lo khopa mi doi sep kha NEUM member hian tu ma kan lova wai takin kan kai zel don ni ti kha kan report nge kalome ole khang de kha voin lama CSS noi thokten sitin demonstration an nei na te kha ni ya kantar langvek seng lawang nimin lama o TBC Lalvenchhunga advisor to chief minister in open letter adong not maya kan lo ngai thang open letter to TBC Lalvenchhunga MLA advisor to chief minister kapu voina ZPM office sa ithu soide kalo hmuwa ithu soi rang rang zinga heng ho hi ka zona chele karon thai lang pa ve tiang pakhat na CSSO inda nge lo na chan chu danin rem ti lo wang ti ni soya na danin rem ti si lo chu engwangin nge pulal du makhan election ma khan CSS employee te an khongai thak hle maya antan hian special scheme kan siamang ti na soya special scheme chu engwanga la siam lo nge in ni bina kumsang hi somni palia CSS employee regularization scheme CSS te da ngena tur scheme in siam lai khan danin arem ti lo thu hi in lo khemia lo em ni sina danin arem ti lo ti hi engtika nge in khriat chwa ani chuan special scheme chu ngati nge in siam sang mai lo dina CSS da ngena tur scheme lemin siama anu loka an nge theluna dan tur office memorandum khirlutuk manga inum zui le nga jat na chan hi special scheme chu abatla sive ina dan lobala khi chief minister atanga ZPM worker so hian in soifo maya dan lobala anom chuan suya amo phur tu hrem tur poin anti fo chewani kha panina ithu soi zel na hian contract na kan be sengo turani lo contract a ezong do chu contractora inzialu mai turiti kha na dampa by election do na hetiang iron soi chwa chan hi ZP official candidate pu walal sailova indirect taka ibena ni na lang ani kha contractor nilo contract thokma saber jinga mi ni kha pathumna nangni point danin zabi gemni na kumsang ni sompalia PEMR lakte anmani ngeve thena scheme anla qualify lo awangin CSS nimia lo kha CSS employee regularization scheme mangin intinghet miatro hi dan dika nibi kem dan itran chan hi in sarkar hian a zombik lo ti hi pomem derna an ka le vona an ka CSS Hnuaia thokte bana in vau thul mi pui mudik lo thei turin dan lowalak te in ti thul CSS employee te nge thelo na turin dan khirkhan lu tukin in han vomzi zel nen
ATM ma in sobre thei CSS employee sang khat chuang te hi family le lena nei vek an nia election kala nei chhozel dona aman hi an belet ve nge yang cheu h lal ro chunga aizol khal tal hle mai ole khati chin khani phot sela site le bi aum thei tura nga ila sarkar dike CSS noi thokten diklove kan tingot theilova hengpo ni se thlir tu te pun ngai dan kan lo nei thiamanga in rem na thatak an nei kan du sake